na watimi anya such a character like this. Such character like this. Ko say so for we nhye ne nkom. Me ba cha omode yentie no. Ghana akwaba. This prophet come from Ghana. It's called Prophet John Obiyeboa. Yes, we know him. He was a great man. He was a great man. You have a big family. That's true. And the house surrounded with the trees as a fence. That is all. My name is Abubakar Ahmed from Ghana. Accra, Ghana. Man of God, what you have said. Okay, eti Abubakar Mohammed from Ghana. Okosikidia oyare okojempaibo ewo kakandi ho ewo Uganda. Abubakar Mohammed. Someone who difference no. It actually say akwa we te say wo pure hatred. Abubakar Mohammed aka Black Rasta. Ena nte yade ehye netwo ene ne yade urade. Otwe we no so wata Asante. Ti wo sorry o create a hatred in the system. All because of say NDC power and obi atwinity. Abubakar Mohammed and wadu kakandi. Say I oti Uganda ho. Sa kwai sa sofo wo ya Asante obia. Na we Abubakar Mohammed aka Black Rasta. On say omu ya no msa do omu die sie o. Omu die sie. Eti se wonya smarter, you hu ba bi omu fi. Do all kinds of evidence what Ghana, Yanokre, and it won't hide behind the name Ghana, no mudim kwasiasem. They are more anti the nation more than anyone. Because on who baby you fee, no huni power you. Until Abubakar Mohammed say, no, yadia bihano, ti wako kakande ho, say okwa. Ghana, akwaba, this prophet come from Ghana. It's called Prophet John Obiyeboa. Yes, we know him. He was a great man. He was a great man. You have a big family. That's true. And the house surrounded with the trees as a fence. That is all. My name is Abubakar Ahmed from Ghana. Accra, Ghana. Man of God, what you have said is the truth. A lot happened. As of now, you were supposed to be abroad. Yes, man of that's true. But things happened and turned the other way around. Man of God, I confirm what you have said to be true. In fact, I was actually in the United States. I taught in some universities over there. But after some time, they wanted to keep me there to work. But I decided to come down. And then I also make music. In fact, I've met a lot of the biggest presidents of the world, like Barack Obama. I performed for him when he came to Ghana. In fact, I made a song that brought him to Ghana. I met with Robert Mugabe at his 92nd anniversary in Zimbabwe. He invited me to perform for him my music. I know I do very good music, but the music comes out. I have about 13 albums, reggae music, to my credit. But it doesn't bring me the money that I expect. Wow, can you imagine? Say a maroon, a buffoon like this guy. Say what young and you know, and to me money can to a cost for her. Akosiki spiritual support. My God. For the first time as a Muslim. a Muslim. Say okosiki spiritual support at the ya ninyomono and money sika. Now otonyum papa de. Such a maroon we otonyum papa de. Na just say on say adwene ni omutiri mono enu ntina Asante fo ho ye onwahin because Santini no obefa kwa bia so ade obeye yi. Wo de hwa Asante fo nwom tofo hwa de. Check Asante musicians. Etunim me se wotan no ho. Enye just Ghana o efri wo makomam ene wo mu fie. Unso obi etan Asante a efri na koma because oye bibi enye yi. Eti we no on say nana ba na mo aka chese won na media no unhu de wo ye. On na manwumu se we so otonyum. Can you imagine? Can you imagine? Because when you be away empty, eti ade bia no ya obi tie. Obi antie no. Say me tonyom, me nwom no enko yeti, me cop all the way to Uganda. Me nwom no enko yeti maba wurade. On say catch say we are Saudi one on de ho.
unya loyal to yourself bibia no abebe yi na such a maroon way catch Nigeria for say Asante for any kunipa because pressure na Asante amount no e wo Nigeria for no so no onim ebeji wo nsem na akogina say ono to nwene nwum na wo to no enkoyie to wonte ase such a maroon, such a buffoon. No tiakra na nkwasi asem sa. Where the home is. That's true. There is a home and an opposite home where there are trees. That's true. That's true, man of God. That was where I was born, somewhere in 1974. Hallelujah. Yes, we have trees around the house. And in fact, when I came here 2 days ago, I dreamt I was there. One of your legs was troubling you. The one on the right, man of God. That is very true. Hey, when you say nenani fano, enkoye nenanye, or say nenani yadi man of God is true. Me nanye. You said, man of God, pain. Right, does he know that I have this pain, man of God? I went to the doctor, and the doctor said, oh, when you reach 40 years, it naturally comes. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Pray for the healing of his leg. In the name of Jesus Christ. Be healed in Christ Jesus' name. I don't feel it anymore. Hey, Black Rasta. Hey, what a bombo-clad Rasta penny. Batty boy Rasta. Hey, Rasta, yetimi healing within seconds. Man, I don't feel it. Hey, acquire zan. Now way, sanipa way no so or the Asante diagro. Acquire John. Wa the azan way. And nipa waiting or bad no betena Ghana. No one also kind of create Kufuado. Evil. Tinyamin kwa Kufuado. Such as Zeni Bema say. Azeni. What am Azani Bicadi? In the name of Jesus Christ. Be healed in Christ Jesus' name. I don't feel it anymore. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Charlie. It naturally comes. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Pray for the healing of his leg. In the name of Jesus Christ. Be healed in Christ Jesus' name. I don't feel it anymore. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can you imagine this? A person claiming to be intelligent person. Na say wo arthritis o, say we any bone fracture be and say anything na wako say. So for no e de nsa account we healed. My God. Now kwa we abetna Ghana claiming to be intelligent, talking foolish about Asantes. Now what worry no. Such a weak soul. Rasta bombo clad Rasta, such a batty boy, bombo clad Rasta say. Such a batty boy. Rasta bottom for say. Now where the Bibia Trinity say, oh yeah, I Rasta mind. No, I confirm Bibia send the come and it will rejecting the culture, the traditions. So I Rasta man. Can you imagine this? Wow. My God. Hey. I call you weak guy. Hey, Rasta for you now, Pamono. Sa Bobo Shante for Namu Akrano. This guy, what Kumani must say. What disgraces that Rastafarian fraternity, no, what Kumani must say. It is a money sign pa way. Obia, ni born to yan yake keso, exercise. That's what Koya scan. Now what check. Na way, at me, I could not way concert we say software healing. My God, this is terrible. Aqua way a backward guy. Or a backward oh. Hey. Also was saying 45 years. That's the way you. And why to say in Keja 45 years.
na so okro nyini nchami o na hwe obeka so betimi awo me damn and me tiri nkwa 20 years me tiri nkwa 20 years na hwe adwempone wickedness eno mo de 20 otan no wo makomam ti ye ta Asantefo ye ngu omo anim ase yak mo feli enya dwuma na mo nya somdwe so da onipa bi osori ti Asante ye be sori atia no Ghana nya somdwe obi ompa Asante ye Ghana nya somdwe odi ompa mo ntrai odi ampa mo ntrai hwe mo koka buroni ho Ghana fo ni bebre koka buroni ho still buroni ni yakwan odi yes odi fiti ye Asante sa ko ba bio 1935 yes abaye big Ghana yes abaye na Asante yam pranka Ghana ma so one difference no eti aban bi obeba bia no obeba menhia be koto tie de ye ka no aban bi obeba bia obeba menhia oba be koto opani bia obeba menhia be koto enso buza so obekoto wo hinanim da ensi da munim de wo ho say wonim de wo ho a ka monye de mo ye no Ghana fo ni nyina koka buroni ho ni Asante be kon ye 1874 wo mo ne ku wie wo mo destroy Asante sa akobai asa sorry was a better in the early 1990s 1900s also 1935 years after say 18 Ghana pay independence also Kenya Asante can Ghana be anyhow no there's nothing called Ghana and Kroma say you menhia enye adwuma presa adwuma prempe enye ono a anka Ghana ni ho because no anya de obetime nya independence without Asante etunim sa wo yakoda ababunu abrante na say o maami akere wa kere boni eti wo be fa Asante ho tan ya be one because wo nya somdwe ene yeso ye nya aka wo ye werem fi ye ho na masisi ye eti wo be pem ukokoko abepem hwe obi tsa Black Rasta na sefo ne hwan ya oni legacy or you be empty or you very empty guy so what even ni body kekeye ne ya no wakogina sorry dem ya asan na nipa we is obi yo kanokore Rasta for na esa mo pam no Rasta for na mo Bobo Shanti for na wachiri ni tia Emmanuel for na free Jamaica life ya wa fai mo pam no waguma ni mo ase boy bombo clat oye bati boy oye bati Rasta onye Rasta papa bia Rasta okoya azan wa sorry dem okoya azan komhye azan healing. What a God, man. Now o instigate hatred against Asante for na ye jeje so nonsense. Now yanko yanim on say ye ka esremfo asem no enye esremfo nyina na enim di Asante ayamom srem ni bia ote Asante manu say Asante ne de niye eni tino wo mom ye wele no wo ka dai wo koma Asante na wo koma na ho so fi say wo na nanom ba ye no Asante ne mom ba bi tena mom asase tena so ebemen wo se de ni nuanom ye no wonte ase ye nti ase afi de mpese me ka kire mi nuanom ntafo a ye na efri slim aba Asante mamu si ebedi pa yenya bi ahwe ye yele ne ye ma yenya bi ahwe ye busuafo yenya bi akoy slim akoy japade no so hwe na Asante mamu no ntumi ntena mesrew pack your tools leko mumma yebunfu kura we Asante ni akwa to yam sese ye ntafo no ye be kon mo ntokwa ama mo tani bi obegin bi ye ntafo ni om di besi ani omuomunum so mu ntumi ntena Asante mamu no omunko mebu afupa na me kasa no tani bi a obegimi e wa Asante mamu ye ntafo na ye nim se ti Asante mamu a ye boye bra na ya dwen sa Asante fo ano ye ne mu bedi besi ani ye ma Asante ni bi anko omu ye masters enye o man keni ba bi te wo be stadium nya stadio boni ayefo eti de wo no kre no ye bebo no kre on se enuan eno kre wo na fa obi ansisi no sabe ebi kwa mo mfaso o munyina Asante no wo mo eklem se o mo ya Asante fo kre nya sa mfaso ni bi ye to asase so wo mo no wo mo ba ye nanam cha o masase Asante fo ko pa asase ye to
but ahoho na aba ni nyina ne nananom de asase kyɛw mu free honete ai akotia lai asonse asase ne ene de ada honete wo honete akotia lai asonse mozong honete wo asase ne dia ah enso asanteni kɔtɔ asase a wo hene ne beto ama no munya isa kra wo untimi to see history bia wo yanim anya dwuma uti sankomo no bia gyae wo mekoma asante ena nya wo na be wo na ne asante fo be de dai na wo se ene ye ne on be dai ene on wo atenten uja okrom hine wo abebu otumfo anim tia wo it will over you if you start that nonsense it will over you because e bia na wo de hwe ni wo hunte kan nya wo ya but ye beto venom no ama na so de wo mpesa wo bete so wo de mo pa mo ntrai wo de mo ntrai see ye hu sa mo kekaba ye mnante no they are on grounds now ensam na ya na ye kan tie abrantie what Germany any ababa we say friend Kate or ye frafrani na wo de tie ensamfo kankan a wo ka kire it wo ye siremu a ansa na santini baby na wase wo de hwe omo anim no mabra bo mu si wo na hwe omo hwe bia omo de si wo camera mu mponi wo na obesi on physical na tie ni nsam a wo ka ne bi tie ha bi ya papa waka gina wako gina America wakasa wo hwe paper mo mudi akofo to buy no wako gina na woda de na mutumi ya bo Ghana asante no wasika bebrebe gi na ese no watumi ye okay ena no ye tie se na mbeka kire mo se John Mahama asada akogina America akotwitwa pictures na eye adwuma hyehye sambeka ya na meka se odi kosirem e de akodada siremfo no bi on se Fofia Ntwata on se omaba on se meka se John Mahama sheda ko US e no mkotwitwa pictures e no odi teleprompter ne kasai on se siremfo no bebre no dey in this one they have no idea when it comes to say obi use teleprompter so or the must speech onima de kro. Can you imagine this? Eti wenu okonu krom akọ ka kire mere wofo no sa Mahama wa bi o kasa wonhwe bukum onima de kro friend teleprompter hwe Independence Day the same cross same say ya and this for ye oh Mahama wa bi o teleprompter ne sisi nanim no once NDC ne wa bon onima de kro onim say ye free bi teleprompter ye the mass speech onima de kro eti Mahama call UN no the same thing and o call use teleprompter and what they kasa no and ye nua no say hey Mahama wa bin ye Mahama wa bin o hwe se wo kasa kura won hwe book bia mu radio and this for amugu ani mase father ole mo hwade the denial of visas to President Abbas and the Palestinian delegation sets a bad precedent and should be deeply worrying to all member nations of the United Nations. Ghana recognized the state of Palestine in 1988 and supported a two-state solution to the conflict since then. Ghana cry your teleprompters na America. United Nations omo teleprompters double baby ado say is wo me no say. Nti o kan wa ha no kan wa say. Ne ya project ma. So ho eti NDC fo na mo ya ye nkurasefo no yesrem mu gu Ghana ni mo ase. Ewiase ko nanim your digital world. Mu gu Ghana ni mo ase why? Why me say mu gu Ghana ni mo ase? Teleprompter says oh baby any the speech why? Newscasters nyina use be why? Yesrem na dia ya ne say we wo ye on srem ni ba no kohia ya bade mo ya ne abaye ya ne abade mo de akofo ade baaye no oba wagi mi say ntina da bia ntokwa mpesrem no entokwa mpesrem because e ma de nke me ko jimi a na me to yefo unsa be ma wo begimi bebre abo se oba no oba betu ko o ayem ye osuro but enya won say ntina srem no entokwa because say, this is character we ono e ba beka wo ma adwene say de wo se dwene wo srem ono e ba be chirichirim enu ntina ntokwa mpesrem da no e kohia e akofo ade wa look god damn ya papa waka gina wako gina America wakasa wo hwe paper mo mudi akofo to buy no wako gina na woda de na mutumi ya bo Ghana asante no wasika bebrebe ya papa waka gina wako gina America wakasa wo hwe paper mo mudi akofo to buy no wako gina na woda de na mutumi ya bo Ghana asante no wasika bebrebe gi na ese no watumi ye akola ne bakasa ye no wakasa tia
Asante man. As okasati okay wakasati amu ye nyina try. O hini ye. And the video be me who ye wona me say yes akwala na we bi se wo mu ye. But eye mark eda ho. None of them should try. O hini bi obedi aton wa Ghana ha ye bekum ya babu akụ because eye mark eda ho. Asante for na asase and it will end. Traba won no mu pese o mu fambra. Muma yam bi se asante for kwa no mu ye nipa wa Ghana na. O de hwe program we onsa me ka se domafo no onsa me metumra no ma kire sie o. Onsa me ka se eye doma agimabadu nkoda no. Ena omone ntafo na aka bo ntafo no mbi aka bo no mu create sa hatred no. Etina me so yesrim ni be one. Mone mu nua no nkasa. Tie onsa we walking. O say asante hede na waye na naka yewura kafra wo. Wo de ka no kore ba bi aba you are free. Nti wo ye sure say wo ne kasa se wo ye minim de busua wo free. To ye so se ni krom hene wa ya de bi a eye sonko a sabe obi yewura asante hene nye bi enye da na ti se ye ka bi se credence to ye so betimi de ni krom hene ama chi asante hene so asante hene tim se sika odu Accra 5 million no de amomo odu Cape Coast monye we free education wasi a factory aye bodo kwam aye fruit juice eniema wo ye nti wo ye so se ni krom hene abaya na no twetwetwetwe na onu se we no waye kwa akotena Germany no ojimi to de wa hwe niam ekoso osirem entokwa kura sisirem a hwe nipa wotena mu di asem no nti ye so se di wo sika se waja ni kurom nyewe nti eye nti ye to bi ma ne kurom hina nti obeye okay nti wo ye so se ni kurom hina ya ade bi a esombo cha Asante hene Ghana wo hini bi a ye bibi esombo cha Asante hene so on wi ase senye akoma da yemu na ye mpese ye betena ma na kurom ahun so na no twetwetwetwe so akotena Germany eti na no onwini ni nua no selfish onwini sa de a wo ye no ebe ha ni nua no egu akire onwini wo muma yam bisa se asantefuo kwa no mu ye nipa wa Ghana na me pacho ma make point kakra me pamcho wo hana de ye na wani juwa tap ma ye wai muma tap no nkoso mu tap ma ye ya eti we omo ne domafo ne no omo na aka bom so ho sa domafo no tena maka che sesremfo nya very careful most of them no eye doma hene agimabadu NDC fo no na eye sade to omo na instigate that hatred no people should be aware and pay attention we yesrem ne fa ho kwajim yo asantefuo no mu ye nipa muka le enra mi hu boy bi wase Asante hene kwa krase nkramfo nda omo beda omu ntine yedi papa na atem no omu kwa na eye ko de wo ka Asante hene wa ya ho ya thank you for the gift Asante hene wa ya ho na obakọ kuma want me mposirem kranko kase wanda Asante hene fugu a wose Asante fugu a mo sha no efri hi nketenkete mutimu kase muti ho ye memma na ye bedi mu maame mu amonyam ansa na yetimi wotanti mama onchira mo san na butuo na mo na ye culture wo and na ye culture and we are proud to be nordness not na bia ni ho na ni nyade enya no kure mada onye proud nod na bia oboa we ye kakra wo so dictate enso wodi bia de apreba adombiri akurugini aye wodi asie onye proud ye nim ni nyina onye proud bia onye proud me anwe ho e de proud we are proud anka ukrom hin kan promote no se we obusa no on pese obeka ne krom hin kra aso busa Asante no obo mampon na se ebunsu Asante ni bebo ni krom hin Jesus ye nim ni nyina afia ahun ye nim ni nyina o ye nim obi adwen odwen ne okro yi mu enti wo na no twetwetwetwetwe onso okay so ntwi no kro kan so wonka ni oba na no twetwetwetwe ukrom ka sakran tivinka eti dia memi dia ntia mebo we ni say ye nuanom ntiase eye domafo ene Nigerians na aka bom ene omo eni ntafo ni bi aka bom omo yesade no santini bia ni oto okokata ni bi ho asem eti se ye ba be ka bia na wo omo ena asase ye kan nsemu ye ni ho ne ye mprema omo nkasa asem no tie be komagu omo so eti muni nuanom nkasa wo because doma kuro no enye kuro bia a solve Ghana problem ye kuro ne se de si wona ni si wono eti wo montimi nsore mo bi nsore nkase doma ye kuro bia obetimi aye bibia me na ti Asante ensida
It is a what say, Emma Nigeria for the sponsor. No sponsor Juma, but do guess and the boys. Someone Tanabruchina mun instigate incite tribal hegemony a war. Ebequatiam, Emwa. Ebequatiam. So, 2 years media, me caution is say, Yen Muslim phone, especially we Muslim, be very careful. Because you say, Muslims won't could be Edward Muchijim. Be very careful. Be very careful. Because what you said, the Ababa way, oh, Muye, no Mukuso, Doma phone, Kuran Kwao, no Mudia Santa Fuata, and Cobebia. Dia way, we have a Bediakoda. But when you are no goofy and oh, how? Because the CA, Menoka says CA, Asante Fobe, very careful. One say, yeah, Unyanuma or Mubano, or my men close to Nasasa Hukra. Say, Santini be to no for. Say, enforce us in Muslim Nibiabu. Enforce us in Mobiabu. Because it's no man rabbit tenor, no, we are, or do what him. And so now, if it's a phobia or Mujo. Hey, man, your course be brace. Say, Santuan say, Omunti or Hinibiao. Dear Benny say, oh, my unfan assassin, Mamma Betanaso. Often a human mount. Tia de Micano. Now better. Oh, and for now better. Oh, Munshay. Mano Munshay. A yen, as my yake home, was it your money and yen, ever affected one, would it ya? You Abusia for and the union. Ha, minianum and tough for any yesia, we can say, and tough for association. Now, the unianum is room for, and I say, and tough for no do no, it's a Santini, a dim ye, oh, Mass Memuno. Minianum say, how he say, almost the pa, ever hasi. Until almost have video, almost was some cat, Etianianum was slimuno. And I'm saying, yeah, with the Atadi, Yatidene. It's room for Muntibi, we are common minian went tough for. Miniama, what person Casana, fruit near the Casa. You want Casa ever Casacra. Okay. Say, I dear Eba Habayano, and you find Jai. Because I hano, dear Baba Pewahano, and I will not fire Bahada. Until you were Diana did me crampo or no for her, Bibi Hyantin Ayabaha. Baby Ayabano, Kumasa Ayabano, yet did you war and sent you 4 months. And the moon jai, Paja Yahu, and not Yahu. Nay, I am young one boko. More we are by Mamma, I won't dance, Sako Kunsa, Namuko Kunsa and Tokano. Yeah, Cargo for no, a higher. Umba Kumiana, move by Mamma Crampo, move by day. Nana, woman, scar me dear, or China woman, me dear, or China Chimensa, who are made me a far what wine. Just a Kayana and Bekwas, and I pay me best this middle best swam at him. Me papa fear the middle Bekwa, just can and me mamma no by Mamma Kayana, so no sad triamica. And see a stramwala. Tambia, yan shenyami, Nayan Jabby be a manyami, ya pepe for a dear, and yet baby I would de men say me and go a dry would do. Ube ya, I bet cowsy. I shall say what you keep up. Right. Eti utie ye nua ya. On say omo eha omo. Me no mo ya adwen. Eha adwen say omo koka beka wo. Because uni asase wa santimemu. Asem sisu a ha na mbeba. Obi atu kwan bi. Ba oba na so obi say mema don't come close to me. A obeye dey. And say the yakoso no sane ye be yo. Sane na nanom ye ombe. Oh. Obi awe prevent obi say no, don't come close to my masase. On for na sase ma. Oh, di munya sa de nti ade ne meka se eye otan a ye NDC Domahama ne Domahene ene hye kire se hwe omo ND Mahama boy we edi wo matem edi ntafo atem ndi omo nka ho atem omo nka hwe o odi wo matem personal enta me se NDC agenda ye ne nyina wo de ti asema boy kafa islemfo go to the north, they are there. You will see chiefs, elders, they become like dogs. They see politicians and lick their butts. What so te or say islemfo mpanifo ni bi eye te sen knaman on say tani bia new problem tell me say me caution ye nuam say eye politics no moye eye politics na they using some weak people to use Asante for say omon try now nim it will over you
o pass ndwe mu abusuafo ntia also did matter dey tani bia ni problem but I'm say Carlos akoka say e dey wo ebi ni mo anum so ti wadidi wo matem o bodam when you uni mu krom on odidi matem akwa we yem odi mu ni mpanimfo atem on some dey hu hia mo yento aso go to the north, they are there. You will see chiefs, elders, they become like dogs. They see politicians and lick their butts. The person said, Obabeye a dam for every constituency. Have you seen any dam there? The person said, Obedi president or the $1 million to every constituency in the north. 1 million way. Are you foolish, some of you? Are you foolish? Go up there and see poverty. Na muso amaba kurom kakra na mabetena santimemu na munim de akono na masemo kra de mojibi chen ye na e wo fie no because the people so ote also odidi ntafo amote asantimemu nyina atem also odidi matem onse tani bia ma abonten onse wa life for man pie mo ye hypocrite mo ye san mo adwini nyina emse mo no mpra kodwonso on mo ye mo di san kwose asem na emse mo no mpra kodwonso also ye mo also mo se mo go asantimemu nyama jimi on say politics age me mo or time age me mo ampa mo abegina internet say wallahi Carlos said did at on say em say mo no mpra kodwunso nti mo yare what as mo ka kire mo on so did asantefo mo go asantem entafo mo go asantem mo did mo atem all because of the because onim say mo beto aba dia MPP wo ye mo sa mo beto aba ma NDC and today some to aba ma NDC esrema asesa so on ba bi wi asete esrema wasesa on se Muhammad nam New York or the preacher na da mo teleprompter on se bibiri ni ma de kro so on we are say yen e be di matem o on kasa on di matem dada Akoma expecting you people to come see something and bring it back home. So every year we are waiting for a shipment of entafo sremufo omombrambe soaso enyama mamo into me sister mo andwene a mo be yan kwasa akopim say Yesu beba anasa Muhammad beba whoever comes first. You people be slaves to read their accounts. And these kind of things, no, you will never get an account. 1 in 1,000 will tell you this. Mahmoud Baumia has been vice president for 6 years. At the end of the Akosrim, or by an Maha. After Yenu Muslim for me, Mote, also was Yamo, or Promo Vidium, and I'm to about the Mawom. It is Esrem anya se Dubai ya besrem o se esrem antimi anti-develop to se Dubai ya besrem papa under John Hama under entafo aban we ya besrem o he na media ntra maka se abato se say akosrem se Mahama antimi an develop Ghana and develop srem a jak mamuma abato aban san kosrem bio en se sa akosrem bio period. Say Muhammad to me and Muslim and Yakabeta, and there's no need to say a ceremony beside President Bill. And one no. Omo cry away. Omo Yahweh. As someone says, as a successor, as a President Bill ceremony view. And one no. Sometimes I say. Now, yan to us. It's yen Muslim for no. I Yentiasi, Munti. Sansamin. Ekwapem for no biso adwala pa o mo se da bi mo ye hypocrite na baye so ye eweni wo de ne ho abagim won se o mo nya adwuma hyehye wo mo man ka no kware bi wa ha Ghana fo ye nya atwompa o ye nya atwom yiye na lack of knowledge in edi nya atwom ba wudi nyansa wo ye nya atwom da kwasia bia ye nya atwom wo ye nya atwom a that means wo ye kwasia wo nim nyansa we nipe mu gwan emu ne we na nkwasiade a Mustafa ye krampo no onipa da se ne betumi asore se oba be defend Mustafa ai wo sa amoyade we ye ne ho emu ne we kra na obetumi akasa ama iti Asante because of Mustafa issues we anke wo sa atoi mu ho na krampo no Mustafa no wokum no wo honom na wogya ne funu to wana na ebusuafo be fa ne funu e wo honom emu ne we kra na obetumi enya akukuduru ese wogina Asantefo asase so etoto ayampia me bia ka Asante menwura wo ye kwase na ade na ye wo
Mon kwasiafo na mokasa na mokase ena efa hekusi he na ye den na se jimi kasa na moka no mumu hina na ne kurom obi betumi nya kokudu abegyina mo asase so atoto ayampia emebi akeka ma ahemfo eya mo jimi na ye mo anase mo adwene na mo mpese mo bema na ye adwuma ana mo pese mo fo so adan ye jimi fo keke nia Mustafa request no eno na wode ama no na we kura wode ama na etufo bo wadi amisi atoy mu hona na kese wo ku Mustafa na na se jimifu bi ekasa na efa he na ekosi he na asantefo na moti asefo na wo ye moti ya wo nwirem wo ye kwasia yiye sa moti ano na etimi abuild kuro ebu a wone nanom ema wone nanom ba bi tran ema won asase edidi so ede hwe o mabusua besinne wo kuro mofo wada ho wa Asante memu mumu binom kura mu ni mo achi ya ka kire mu se mu fi north mu fi water mu fi ha mu fi ya ba wudu okra wo fie kura wonim se mi fie ni ana mi fie ni maka Asante memu honom wone nanom eda ho ya asantefo ensase sunduma besinne mu ye very ungrateful se wo fi north ahwe nordness nko abodompem e wa Asante memu asantefo ahen na obekwa ko hu so ma abodompem ewo northern region na se meye tenten grama nyansa bi enyim timi de na se meye motia na mehu nyansa yenua akuapem ni won say I mean oye fair and airtight and obia nipa bia want to say bia was say into water Asante no enko yie mane da tuti asem akuapem ni kaya se meye tietia na meye nyansani na meye tenten na meye dane jimifo de hina abechusu tina me ye kwoshe yenua no bi no a wo mu entime nwene nkwa akire no say ene ye atenten na ye tenten na na gariba odemo adane nko asom eton mo de ko Transahara Togoland ho edemo fa okubokina eton mo a na mo fra Asante ko ye ko shata ne down ko konka no che no ene ni trase afi bia no asesa mo no de maba na ho oden no na ho oden em se mo ni mo mpani nsa mo ho Asante an shada so de kon ba because srem no na ho no hwi ni wona Asante aba ba kon Asante ama wa me kon wa me ho ama me kon an ye hwe wo the only thing an say Gariba na wodi nsem hu wo ena omo afra Asante na Asante ba e ba ho obi sori so woni Asante ho wo mun kopɛ mo pani nsem ntie ye nuanum sremfo ni bi na mu di nsemfo mun kopɛ ntie eti se wona wo abrane na anim akon na wotena o ma motiafo esa be control wo unsa mo yesa mo gumu na anim ase you are disgracing your forefathers mo guo mo anim ase eti ye nua akuapem ni wo se ontena se ma Asantefo nko ankasa ase mu we so ma bodompem ewo northern region na se meye tenten grama nyansa bi enyim timi de na se meye motia na mehu nyansa sa Asantefo eye motia na so wonim sa nyansa we a ewo se ye boyensem ma won ye se ye respect won sa motia no ene hu se wotumi kon eje won fa hodi Asantefo kon je fa hodi kura sara Ghana ba bedwen se ye ba beje fa hodi sa bre no woni nanom na omo ye tenten gram no omo we fa Majimi se mwa motia no hu nyansa se yesi eje fa ahudi wode nanom no mo wen fa hwese na motia fo no ma ye won krom e na edo wo kon se wo beba ho wona wo fi northern region no Asante memu ho no mo no e ye wo Europe e ye America de ma Asante ni fa wo krom ho nye hwe o ma ho medie hwe wona edo wo kon se wo beba ho Monsieur nyansa kakra na fa kwa we se eda no moma ya fa nto ho Asante ni mo se mu fi ase drag Asante ye ne sura no woko wanim an woko Ghana beje din wa amonane a ya Asantefo e na de Ghana din ko ho enye wu krom na enye mi krom wone nanom wo ancestors no mo nim ni Asantefo aya ma won enti wone nanom tumi nyina wo de tai Asante echi no kware na me ka kire wo no enti mu jimi no mankasa mo ne nanom mpo nsamanfo mpo no wokotia mo e na wo shira Asante man enti na Asante man ani ma na okọ no
boa Asantefo aboa mo ne nanom mo ancestors enya Asante a enne mo nya no de kasa mo nya no mo nim se ne mo ne nanom nsamanfo wombu efu mu anka mo gya se ejimi se mo no no amount of nkwasi akasa obekasa betumi atwe Asante aba form uti Asante history oman enkai na ye na yaka na ye twa ho ahia no ye nyina ye hu nyansa etisa Asante a anka Ghana tisa America ne ye nyina ye nim nyansa tisa Asante a anka ye ntukwan fi ankokɔ ne na ne na marabofo amanso enko ne na ne na mo friend den Europe enko ye nko asoma adwuma wo honom ye nyina hu nyansa sa Asante a abra Asante ereku abuild wo ho no na ye ne nanom no mo yi menne wo ye ne nanom no mo yi enukure ehintada enuntina santini bia gina yi on se ye nua kuapemni na waka kire se ebra na Asante ene abrofo no ekwo so won pese won chichiri kura na buru ni se won pene na wona na wehin wona na no wehi na wote he eno na ese kebusa send signal eti Ghana ni bi se ma ye nka Asante asan ye ka Asante asan za na so mo ye kese ye tiri su no apampa so sabre na wona na no obutuma so na bia wada oto dame sabre bikono odidi ano wada ti ye ntena senka se so we say if you don't want to be with us join us ye me join wo okay ene mu nko mo pa mo ncha Ghana no ye Asante ko party ho ye party ho firi Ghana no ede na Ghana na ya ma Asante puto ye na no be ko agye asase asi wo na ne wo abetena se Kwame Nkrumah na ebe ye Ghana hwede wo kire Auntie, the open no kore no bete, the on pen no kore no. Yan tenase ma wonu mfa na toro no. Emedi ye so. Santini bi on so penesa. Say, oh, we are one people. Enya no kore. The ono ye one people ni the ono odwene pe. Obi ono odwene pe bia jana sam to nchen. Sometimes I say, mudi sansem fun nyina wie ye no. Na mo nananom no mu omodidi ada. No mo aya ho ya. Akosha broni ase no ye wie ye no ene esia no ye wie ne yakopo bi se onko di Ghana anim so enka bi maya ne yakọ Asante hene ho na aka se ko odani jimifo a sebe nko jimi ya enka ne ne so Asante hene enye nyansa ekura ne tumi ekura ne nananom a enka ne ne mum ya nwe ho Asante ni bia mu woni yade o ma woni nya den ne kire oba history no Ghana ni history bia Ghana any history bia obetima kire oba Ghana wo history wahin e dey history mum ya nwe ho ye pekra Asante ye pese yate on free Ghana num ya tra some politicians afo ye japade nyina e di wo nkwase asem ne yete ha ye pese ye yi ho free Ghana num sa ne ye pese ye ne ye start bio na ye tie ho free Ghana num a ye hwese ye survival ye behwe e dey na ye ni na Asante mem e dey ne ye ni okoka obi so muni seaport Burkina o seaport Burkina o seaport ma nipa bia dwene kete sometimes I say you say enwan yen ka sem bia wo so obi be twatoro se Ghana nti yenwu Asante animu ase ene nka Ghana ka enyi yi se Ghana nti yenwu nkwasampafo bi ti bonkoso a omo no masefo amo bra bi eni mpani sem bia entwatoro nto Asante kai ka Ghana nka yenka ho asem da kai mo pass mdua mo pa mo Asante ntan ba bi o pese o kan wasoma kan ofi asem yan transim obi nka se o pe politics ni nti de obetimi egu Asante animu ase ye bedika gu animu ase sa na yesi ye na ono sa rafu bi no enra miye na minya ko bi free de nchira hemfi on na wahine bi ne me kasa nti na me se mayi sa wonim se rafu no kra se won free de nchira wonye de nchira ni se rafu on free onye de nchira ni na sefo omo ye fantefo ne maame de ne be ware e ba be ware dunkwa ho sa ne nana ne friend maame kraba rafa sefo e maame kraba e wo de nchira na me ma dege no na munya abotrema no ne na sefo na e friend maame kraba sefo no wo mo get contact with me adia sa akoda no wo ye ne suban bone e na ne papa nua ye de ko ye DC a ko wi sika eno ntia omo pamo ne free DC party ni mu ni nyina wo ho
Denchira DC na ne friend Kofi ahia no Rafo fa no ahia Kofi ahia Rafo fa no enan yede et won free denchira wonye denchira ni on free dunkwa it will hatred na se efri wo infantini infanti emu hono bo free yede nyina be ba bonte enche to wo tanya na se broni as ama wonya tanya ma Asante a ebeti woni so eti we say oh Ghana nti no Asante yemfa Ghana nti eti na yenkako bi asem samosem bako ati Asante a ene Ghana na mompeni yi say Ghana no dodo no ya Asante eti wo ya amunya mo politics on emfa ma Asante so o de pa Asante a yebeja bibia yebe poso bibia na yakasem yakase de ete no a ai baby a social media so Santefo nyina nsori emo bi entwa tronto Asante so ne nko enkasa wo kan wa no atom o ma Ghana ni dina no ka asambɔ ne fa ho ebeye ho sa wonim Ghana fo no a tie de ye ka kire no Asantefo no Ghana fo na de o ma no esa Asante kire buroni eno mo ne buroni ekoye one say ye ni Asante face of omantimi eno ntina omukoka buroni eba ya o defeat Asante no afa no obi adimirika ko na obi ahoɔden no no obi adimirika na afa obi asa o meni Asante akɔ mani age na ahoɔden no na ho nyeden na wonim sɛ de si chichiri kuruntia eti yenim ni nyina wo sa etan da so ho de obeyi na die no yebɛko atia no ye de nyansa na ekuntia was opani say on wo firisrem na wokoye ni video a isremfo bi did natem oso wa asem ka kire mo yenti no enemi nkome session ase a minua tania be ye me na enye me nwanwa if you say entafo no ye wo emwa wo na ya na Asantefo no anase akanfo no omunim say entafo no yegumu difference o etomunya ga entafo mo a mesrew say no obi ba app no so be kasa mo hwe trouble free na mo fa anye no entafo enye baako mimi ye frafra ni frafrafo ye nyimi yo aye nse kumase ya buro chiri we man bag so am be kumase we man bag so am be kumase na no kra mi nua ba ko frɛ me sɛ o be kumase me ti mpo so o hokra o be kumase o ye de o ye adwuma wati ase ya buro tire no ho etie frafrafo ye mese ho it is efi na koi we ye tani na se oba app iso no enya nsase bi anka nche ye mpanyifo na moment develop north na wo wani ble ba Asantefo no so a Asantefo ma munku munja ntafo no ma ye ntafo no santini be ye santini anamo de mo ni ndi e ho de enye ya asem ba wo ye tani na so ma me ye tani ni papa ye tani no nya santini na so be jimi e wo app no so a munya ne ma ye ntafo no afu Kenya asefo number 1 number 2 ntafo ho frafrafo ho mani abie matete mo so mo sesese mo so be kasa mo ma ye nja man kwasiafo na ewoye mu no emwa na ewoye mu no ema mese ba bi edidi o nyamisha santini nyamisha Asantefo eti wono so said your door Asante not opa Asante no one person obese Asante no sa nyame kro na wonhyira no sa nyame kro na wonhyira wo ne nasefo nyina said na adwene pa wo adwene pa say wo do Asante pa Asante na Asante aye ni yi no yeso yegu nsa hyira no so wo do Asante wo Asante ho adwene papa nti yegu nsa hyira no ye bompa ye de obompa ye iya pa ye yegu nkase yegu bi ma no nyini che tena Asante mam ne nyini che wasefo nyina enya yi no mbedi yi why no mo mehwe wo sanity na de oso no betena Asante mam no se wo be se Asante fi se wase ni kurum no ebubu a ebebubu agu ne konkomo aso ebebu agu na pampam na abegu ne nas enwuna no atafre ne ebetene so ntase kokko e wo bra onigura fi ne ho apia yento aso share page ne maye share page no ye masofo ne enya enhye nkom kakra yentie sofo no Ghana Akwaba. This prophet come from Ghana. It's called Prophet John Obieboa. Yes, we know him. He was a great man.
He was a great, great, great man. You have a big family. That's true. And the house surrounded with the trees as a fence. That is all. My name is Abubakar Ahmed from Ghana, Accra, Ghana. Man of God, what you have said is the truth. A lot happened. As of now, you... My name is Abubakar Ahmed from Ghana, Accra, Ghana. Man of God, what you have said is the truth. A lot happened. As of now, you were supposed to be abroad. Yes, that's true. But things happened and turned the other way around. Man of God, I confirm what you have said to be true. In fact, I was actually in the United States. I taught in some universities over there. But after some time, they wanted to keep me there to work. But I decided to come down. And then I also make music. In fact, I've met a lot of the biggest presidents of the world, like Barack Obama. I performed for him when he came to Ghana. In fact, it is Yakase Ubi a sellout, Ubi Nechiaira, Ebini, Abubakar Mohammed, I'm from Accra, from Accra. O Accra Naufi. Etiwe wonim nechiri. Eti se okotie no a wo ha ho. Onim na busuani bia. Oye otise ghost oye saman. Accra Naufi. On fra Accra. Eno no mum person betie no because na chi ye ne time. Eye ne time so ye tani. Eti wo ye tani and be bold. Don't go and fight Asante or you're proud. Say me adia me fra Accra. Who fra Accra? Huh? Eti ni krum ye ne time. And most of them like this a free stream no. They can't promote a stream. They can't talk about North. Say me fra Accra. Who fra Accra? We are funny. Eti na ohun Asante no ye na hi. Asante on can't just offer Kumasi or catch you nuclear film straight me a bequire me a mamponi, and on the Mokru a Asantima yet de money yakasia to be a genedion. Now, Obia Yanedi, and man I fair. God, I confirm what you have said to be true. In fact, I was actually in the United States. I taught in the fence. That is all. My name is Abubakar Ahmed from Ghana, Accra, Ghana. Man of God, what you have said is the truth. A lot happened. As of now, you were supposed to be abroad. Yes, that's true. But things happened and turned the other way around. Man of God, I confirm what you have said to be true. In fact, I was actually in the United States. I taught in some universities over there. But after some time, they wanted to keep me there to work. But I decided to come down. And then I also make music. In fact, I've met a lot of the biggest presidents of the world, like Barack Obama. I performed for him when he came to Ghana. In fact, I made a song that brought him to Ghana. I met with Robert Mugabe at his 92nd anniversary in Zimbabwe. He invited me to perform for him my music. I know I do very good music, but the music comes out. I have about 13 albums, reggae music, to my credit. But it doesn't bring me the money that I expect. Ever since you dreamed, you have gone back to that place? Yeah, that's true. You come like this? Yes. That is where the home is? That's true. There is a home and an opposite home where there are trees. That's true. That's true, man of God. That's where I was born, somewhere in 1974. Hallelujah. Yes, we have trees around the house. And in fact, when I came here 2 days ago, I dreamt I was there. One of your legs was troubling you. The one on the right, man of God, that is very true. And you said, man of God, pain. Right, does he know that I have this pain, man of God? I went to the doctor, and the doctor said, oh, when you reach 40 years, it naturally comes. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Pray for the healing of his leg. In the name of Jesus Christ. Be healed in Christ Jesus. Amen. I don't. Hey, Rastafarian penny. Hey, Rastafarian. This is a shocking video.
where the Rasta phone won't be dry power. Hey, where the Rasta phone when they see black Rasta in this situation. Hey, what a shock. Rastafarian. Wow. Aita man. Aita. Aita here healing. Hey, obi say, akwa be mo Bob Marley ora ho pa o. Hey. Akwa hunye. Na chi gu ho no hunye. Tina nanim te so obi wadi 70 years crowd. O onyi ni saso. Nanim te so obi wadi 70 years. Because adwen fin na hye ni trim. Wapuni krom on pese obi abahu se ofrisrem. Wapo wo se Accra Ghana. Otwen Aita man. Ay mama ay Asante regional minister man mo bo kakra. Hey, now so say o kwate no. Antina host na do ade ne ho abebo no hye na wo yire no ankofa gift adoye adamfo nti so ombedi no papa. Ombedi hwe no amfa ne ho ammo gift nti so ombedi no papa. Kwate ketu afo yire no. Jesus everybody obe Jesus. Ay I'm for regional minister. I'm akwohene bobo kakra. We training. Hey, I'm akwohene. Onu so onyini sa o. Wanyini kura sa o. Sen yasimni. Amanfo amu akohene. Kontonchi amu akohene. Asemu. Hey, now so say o kwate no. Antina host na do ade ne ho abebo no hye na wo yire no ankofa gift adoye adamfo nti so ombedi no papa. Ombedi hwe no amfa ne ho ammo gift nti so ombedi no papa. Kwate ketu afo yire no. Jesus everybody obe Jesus. Edi ay now you also say now kofa ay atare ketu ase di akoshe. Rade unia minister also say I just know that kofa ketu ase. I'm so on so nyini za akra o. Onyini za o na body nice ano onya putere na almost na pie ayi no so ahun da bi nso ahwe wo bo adwuma at the end this wo be kuniba almost am for be gene yire no. Hey, now so say o kwate no. Antina host na do ade ne ho abebo no hye na wo yire no ankofa gift adoye adamfo nti so ombedi no papa. Ombedi hwe no amfa ne ho ammo gift nti so ombedi no papa. Kwate ketu afo yire no. Jesus everybody obe Jesus hwe kwate ne de ye everybody nyame akwa no me yema DJ Akula nyame nana mriya baye nana mriya baye nana mriya baye magata da bongo DJ Akula nyame nana mriya baye nana mriya baye DJ Akula nyame Obi say justice for the ensaketwa senior man afuni de amunya botrema no we VR no mo de zoomia o ma zoomia no mo ti ya china o senior ada na goje ikiti za ana goje ikiti za da vere wanya de yes the boss can na best player no hey chama no I'm for regional minister ebe yiro you must say ya o mo de mo adwene be dia grossa ya agronko awo NDC no yanto aso na papa say na no wono so kodi nkofo bi did natem also wonte ase hwade. Good morning. Wait a quick one.
Asante man colonial masters to Sirim. Mustafa enyam bransema okoye ye enunti yen Sirim fona na sa chi na bu no nya Asante fo. Enya Asante fo na bu no. Ye Sirim fona na sa chi na bu no. Se krachi da jimino. Unim za Asante mam na Sirim fo ye ba ye benya paadi. Unim nya sa se ahana yana ye ba ye nya fufuo e wo nkukuom. Ereda montere sen kramai. Unim nya sa. Ntinya tem sa. Ana Sirim fo na che no buru za krachi ya menya sa. Mese kwa hwe. Hwibaro pia, trogu pia, fufuo wo montana da. Ne de politin a twire ha kwa dem entafo. Nti ye free babi ne ya babedi pa okumase. Na memblemu obia ana duru bebe na mi di ya memblemu obia sempenimfo na omu gusirem ho no. Plane crash ya egokum ya dehye were ye menkan Ghana fo na abusuan nyina ya ode. Ye do mane bo ama eko no kurom no yehu babia na ofiri yehu fia na odam. Ye de ye nuanom na aka nso ko omu kurom ho no wo mo nso so yehu wo mu fie ho. Munya sika no mo dwana firi sirima betna santemam sisi adan akase we asantemam sisi adan akase wa saden part ha eko sirem koda sere dan mu nyansa ntebere no mo ni di atem ana trouble colors asem no kan no krompor enya atem didie munjai we nya atem didie memete hoy ntu ka kire msem ye tania we ye ntokwa obi na nka kire msem ye tania me ankasa de minim sem ye tani minim sem ye frafrani sana trouble colors ne ka say ye ne mo da so num nso wo sirem e ya mpan so e da so wo part mmea bebre wo sirem asa na emane se efri 92 aya to ababesi ne Sirema de papa bi pa siremu MPs siremu presidents siremu ministers siremu appointees ayen wo sirem omuri sikari nyina asna ba south ena eye njapade wo ho Asante hina hu ye mobo so se mo mpene mfo ne sebi wo man na nwene mo ho na mo atu aba mo no mo ayi mo panhwi atu mo atwene a mumra tafo nyina mumra the gomba fomra frafra fomra kusazi fomra wala fomra brevo fomra munyina mumra meje mo Asante mamu efise yende ye dwene nipa ho ya brandi ye nkuro no mumra manya baabi atnase mumra manya baabi adipa mumra manya baabi ada mumra manya nsu anom we obika wo ya we atem didie we atem didie nana yesrew Enfa ye ho abufuo mpam ye ne ni baabi akọ kumase wa ne ye betena yada ase ewie eti enne de me se me pese ye set record no straight eni obi na tasrim ni bia eti srimfo a mo asantemam ni di o mahunu a enya asantemam na eka no eno na mpese obi anti sa eye step by step said ye be na obi ka bibi kire enye ne ye ka in fact me ni obi kra kan ya what some video to send me montia wa ye video dia send me say enya santini bia na eka kire sremuni say ne nanan eyi ebeyi tiefi enya santini bia na eka me se papa no alaji bi wa send me video na me montia o say ye nim say ye nanan baaye no adwuma na ho aye betumi aye na ye beye na santimem yeah wa send me video na me montia o say nya santini bia na eka to sremuni bia so adwuma omba santimem no betumi aye na ne ho ha ombeye no omo ye no so no omo ye ade aye adwuma foforo nti ene omo nya sa adwuma ne bio eti enkyere se asantiri bi na eka to no so nti wote aye se ye ne ya no
System ni bia obeye sa bia no oboa because enya santeni and the man is so sebi toilet. No. So we should young class adi no say mo bia fan sanitrim say or santeni bi kaka say na mo nananom so toilet e kire say wo didi watem. No way. E adwuma na mo ye no. Ti no yes adwuma eno ano ma ya ne wo de awresi ni ma enya asase atena so eno ano no. Enti di onim no kure no just de washada. Just de washada. Now, Esremni Bakuni, was so no way Esremni to stress antifo. Say Esremfo na se wo mo de o mo ta asante won ka ho na o wasem bi catch them patch with ureti asmo kan. Na ye na ekobo asantefo ni ahoden na de ende. Se asem no nso me nsa anyi ni. O de me hwa de. Se ntokwa ye noboa munim noboa. Wo bedo mafu na mesoma bedo wafu. Se mose mo beko wa asante a epese mo ka ntokwa mo nso mo kokon ya asante beboa mo because ye noboa wo beboa obi a na obi aboa obi se okon asante kun bi boa no a two ways ada se wo ye war alliance na ne noboa no okokon no nso abekon aboa ana se enipa na ko di oso na afi wo bek wo hye wo ma wo kan no eno nso another one di nti ameka se war alliance na enya no kore ne se ka mo kon tokwa no ka esa asante nso ene mo beko entokwa bi amo nso mo kon ye ebo amo but ubusa wo umpanyimfo a omuntimi nka ntokwa bi a omse asante ebeko boa wo mo enti enu nkire se saa wo alliance na nya no kore ba se wo beko boa asante a asante tribe bi a omo mpese ombegu nipa ani mu ase enti omo kokura di uso a omo si minuanom nse se obeka se menko afo no osi minuanom de nti omo yusu se mo beboa wo mo no omo nka se yakudi mo so na mo boa mo beku bi no chese wa capture wa beka no no say omo mpese obi feel bad after we defeat you into here omo say na omo beboa enti sa asante kudi omo so obi enu obeboa asante kudi omo so nti omo wo ho omo ze yakuma asante na se se adenti na ne mo temo ho se mo de mu freedom mu feel wo na kum bo asante a die na esi a se de asante ye motamfo nti sa ye ne bo asante nya no kore nti sa ntokwa na nanse mo pese fefe ba no wa ebedada wo amu akọ ntokwa dwedi se nkrofo bi na ekobo asante na se de sa nkrofo ne enka asante ho ntino wo betimi adifiti asante no eye ntro mo bi na ada wo mo amokobo asante ni nyina asante defiti wo mo na wo bebo asa ebeka asante ho enye sa asante ekopa wo macho no beka wo say the friend war alliance no because wo kuromfo empanyifo betimi aka se ai ye kuntokwa we na asante fo nso beboa ya ni ate ase se ye noboa obedomafu boa me namse ma bedowafu aboa but so mu ni war ba kokora asante beboa mu anane ne nkire se wo mu beboa asante na akwa asante kudi wo mu so eno mbeka asante ho enti na broni no eba ye no a asante mu chiche no o mu di amerika kwa ye no mu ani age a se se o mu nyina pa kire se o mu ye freedom o mu de wo mu ho no die na na chechere mo obi a wo babu obi free die ntina obroni no ebeku ya wotete asante ntemo no afa de mu nyina mo yese mo ye free afa de mu nyina mo se mo mabiem omo ba ebae no eye omo form alliance form asante abra ye ni omo so
omo sa be for me Asante na ebi ti se sampa ene e omo de na alliance ankasa omo be kan Asante kuo no yanko ani omo so ba omo amkoye ni nyina mo anka Asante ho mo amebo Asante o mo amebo Asante mo ayetiti Asante a modwane ye no e kire se na Asante kudi mo so nti na nye se mo beboa na emom ye kudi mo so na mo abeka Asante ho nti so obi kudi wuso a na won pese obekum wo hene no a no ama wo hene no aswear allegiance to him sese na mo ya amukura sega sese na wo frɛ mawia wo frɛ manadwo na mama medimiti eto da me obi kudi wuso a na wo swear sa ade no eti uti asema ye nua yi kan a won se ono no onya Asante ni o ba wasua Asante history no ene wo ka no kre Samuel Chumberema ai yo gitoki yo akwapa Samuel Chumberema me chiapa pia mo pia o ye be se no kre nko adwumadu ya no kre nko an ye be ka ye mu bia ye nye program bia ye be pe no kre we set the record straight to won say ye nua yi oso onya Asante ni ba wonu Asante ampani nsem eti so obi kundi so na wo be kan ho a enye wo na wo be koma no enti wo hwe obi to say sampa say ya de enti a sampa from 1800 ba sampa ada so ya Asante ni bi ni o na edinkra no wo ye hene bia wo sa German ho no ha adwen pa no wo tete wo mu ena ye na pokuare a odikan katechie strike call ho ena wo de Asante kodi akon wa dinkra wo obi abetimi akokan no wo kan sa area wo nyina gu fom ena wo free sampa do free sampa no wo de sampa be kan Asante ho ena tina besine sampa eda suma Asante te ba sampa be so allegiance to Asante because no be tete sampa nti Asante na be kon eje sampa nti sampa kan Asante ho nti obi tena ba bia oni onsua de nti na sampa fo so mo ya Asante fo ebra na di nkra tete wo no Asante na be koje na wa Asante je sampa no wa ma sampa me slave o ma sampa be kan Asante ho it is all to say obi sina Asante fo di efa obi enum ana slaves a enye no kreda Asante never enslave anyone or planet way so when wakono konka odoba be kan ho to se minua wo ka ho tena ba bia ate no anemom wo soma Asante obia no ye slave ni ma Asante na wo tiny ho ya eti no cross as a certain record straight as a see a transima a buffoon such weak Rasta 47 black Rasta we to create a certain history distort history no way never nina na bia no odina ne na so a wono e challenge Asante never e bin si da omo ne na krotia na ne ho odin a odi Asante ani kokontoka ne hwe e bi ni babia kro ben no so otewa wono se ne na ne kokoma Asante bobidi eno ne ahoya no nti obi say mama my yanki ka Asante history ne yanka Ghana history wo my fault Ghana history Ghana without Asante Ghana history bi e de na Ghana ye Ghana a colonial settings. Ghana history nya colonial settings. Enkroma eba wo mekreti history biawo. Oba na je bi dan kwanem empanimfu aka kwaje mu ahye sa system dada. No omni abrofo na negotiate dada. No be ka ho bi. E no so be yusu na dwe no wote no ho. No de ye eti wo ye independence wo ye enkoye no ba manhia no nana no be kasa ye. Because na Asante ahye niam dada. E chichi ne kuro. Eti Ghana ni history biawo. Ghana any history. Enkroma ba ye so no bibia no enkroma de ba ye political system na enye enkroma de ya broni ye friend kwasi ko gina nkwantia enintina it is very difficult to collapse Asante mine but it was easy to destroy Ghana it was ya entina ku access Ghana besinde but won so bia so reti Asante da enya adwuma eti enkroma mfa hwe amba political system na enye ne de ya e broni de ya anti broni tubetumi ase no ye health system e broni na dija ye enye ye de ya financial systems enye ye dia tie de yaka no enye ye dia enitina broni IMF timi control Ghana no afei security systems eye broni na dija ye enitina besine ye so police soldier for ntare kokko eni se de yo kire ne ye afei oba justice system se de sidi asem eye broni na dija ye eti Ghana needs to be under Kwame Nkrumah na say any other political leader no ba komensia de o mensia no broni hwe so no de draw sa de na odija Ghana ye oni nyina ho dada justice system e o mensia dada
democracy e wo dada tina ye asem si asantema traditional council na ye wura tenasia asantema kuro ni nyina no wo mo afa ko nyina kire wo madwen democracy ne wo dada ansa ne pass it is a judge supreme court judge chief justice e wo dada ye wo bibia wo na no mo mpesa obete enu to bibini ni so okosia history be no osia 1957 what bon e dey 1957 ye history obi will say oh that be me say and man can mo ka Asante history be mo ma kese e be mo wa ye wutiri so no pampa so Asante ye kese dada eti o pa imi nsua yem fa Asante kwan no e na beboa e na be me yade ye ho na obi to say Black Rasta such a weak guy only history to ye weak or you very weak. It will be able to make convincing. It's not something you accept defeat because you're not building you from the scratch. Paul Amante said the come for, and no, I want to see you. So come for Yana, you're not a kaboom. Woman, I come for. Did Asante ya can he be heavy? Asante ya can he be heavy? Sometimes taekwa. Eti yenu also hear analysis away and one. One also kokuma ni pano. Na on to kwabe na wo kon ye. Wo kon to kwabe. Dia na wo kon ya Asante so beboa wo na je se wan kon tokwa bia wona na bia ni ba bia na fa Asante wo tai se wo kokoma Asante da bra wo yare oku di mo so to frère adenti na mote mo ko ye no a afre de moni age amobose afre de an ye ne ye koma Asante wotim ye nipa ya kon adi uso enti wo konsan kwa de betimi abo that means any pa no we warrior ankasa enti wo de wo ye wo kura na wo susu no aduane na di wo mo achi boa wo mo ti Ghana mo fa ntu mitirim tribes na mo de mo se mo de mo be di kun nanim no Asante be smash mo me kuro me hene wo kasa me enko Asante wo a enko kunti Asante a me enko because sabi se wo ka history kura na chi a nyansa nso nyankopɔ de tu mitimi diagnose wo history no ehu se de wo ka na ye ntro se wo se okɔ boa Asante a di entina buruni betete Asante ntem no na de anije edwane I say de wo se ai yenkuma Asante yenkele Asante that means say na Asante adi uso amana ye wo ya nti ngo bia meboa Asante se wo se wo beboa Asante a kyerɛ say no boa onso kyerɛ wo a wo kɔ ya Asante beboa wo ni mehu say yes wo nso so no muni Asante no na mudi akon emwa sa ande meka say mo ye koyi ko sa de a Asante wo soro na wo fom na wo boa wo se wo boa Asante wo Asante no on bezo obeka kyerɛ wo se wo kodi wo so nti no se menua meyi mo beboa me enye no kore ti mo a mo pentokwa aba no Asante na mu ni sa no munim ntia Asante no enu omu sikadwa na wo no ma me kan enu maka kre bi mfa sikadwa no nkyere mo sikadwa no you tunfo de ntia omfre no tunfo you chro etunfo ni bi na ebe fre ni nyanko pon Israel de ni bi no enu obai ebe set up kingdom no na ko ba se nipadua kesi wo nyini ewu but na nam say o man nti no na je nu kwa so wo nyini wu ko na o man nti ento no oba in the form of object which is the sikadwa kofi ti say sikadwa na esi wo no me ka no kure bi na akere mo se mu de mu nimu a say sikadwa na esi wo no nyankopon me ka akere mo nyankopon eti say Israel apamada ka no mumusa di ntina na Israel omukọ wa na omudi apamada ka na dikan mabusa di ntina Asante nso na omukọ wa na omudi sikadwa ni dikan mabusa nyankopon ena yi omo hene otumfo no a efre ne na wo se tutun de wo ye chief priest samunimu a samu omuka amunti a wo ye chi ame wo ye chief priest ti samunimu history no a nmudo omuka no kwa mon ko try no mon se Ghana mayen wote ko try obi no obo Asante no ogina brane dada
Oja brane. Asante no ɔde ne ho. Nti ɔmo a wɔkodi ɔmo so ɔno ɔmo ɛko ya edi ɔmo kɔ akon no a broni ne bae ɔbɛhyi kumase no ɛkyi hene no kɔye no ɛnna ma munyina munya freedom ɛno nkyerɛ sɛ mokɔ boae nti monka nkyerɛ yɛn nkyerɛ ma no ne yɛnka yɛ anontum ne yɛnso nyɛ yɛ mɛma na Asante ɛkɔhyɛ tete akon no ase a Ghana we are doomed. They make catch them mo tribe keten no. Ye tumi ka se ye gigi sika kura atopra ya pra kurum kura muntua. Ye ka se ye gigi sika atopra ye apra ye kurum kura mu mi kurum fo muntua. Mo so keka wo na wo no nim etuobo. Okay. Eti yenuan oso onye santini but onim empanin nsem no na woka se wono onim di Asante atimi aye. De won twatron fa Asante ho. Na woka se wo mo eye tobe no. Ukrom kra kasa mo ntɔ praye me nsa nkɔ pra okra on tonko to obi tse black Rasta such an empty buffoon like that osisi ye oya keka kra wontimi mpa ho aduru na onam so for Uganda na we mun create hatred against Asante and ya ka kire Asante ni bia nyina yi e ma Uganda ni bia metufo se nka wompani nsem menka ba bia betu on behia bia no ka wompani nsem ka history me hu so ye Asante ni de wo so wonte ase no wonko hu ni awade ye yero ho ye adwumaden ye nim ti usika dwane ye pesika ye nim sika ti yensre so nida mame nkwa ho no so ho enema wo ye ekoso wo no wo Asante mem no esese ye boss Asante ho ban na ye bebo ho ban so na ne mabu na yaba no esese ye dey ye sori gina na ye ntwen wo hene bi na ye sori ne yankase ye to fasuo efa Asante ho na ne nyina ye bambo ye friend security internal security ye yankase se ye de bambo hye yensem enu ntina na no ye ba ye be ka che se avosa ne ye Asante mabu no a omo ye volunteer security bambo no a Asante Defense Force ye bambo no a se yankase ye behwe ne menkoyi ne ya boa na nanom ne abanfo no enu ntina avosa fo ho na mame nkwa homa no na sima kakra bi ye ni avosa fo pani eni nkomo wahene bokọ de Mnyaminadom ne sikadwa daroba mo piao omrantie a mo wa avosa ne Asante Defense Forces no bia ho ye de boko sede ntafo wo no obia honam bibibia huhumu honamani obia ho de pa mo yenhwe sei Ghana fo no bia sore wa Asante so nti nkasa ye bia nye mfreni masem ba bi omoto bi comment ye nyina abakose mu ye nim se emre bi baaye Ghana for no sori tena yeso sisi ya nti enne ya be yenye nwanwane mum ese ye fa nyansa kwa bi a ye be ko saade no enema ekoso na avosa fo a mo wo Asante mabu no eden na mofa se na mo si fa sanzemi medase ne akonya we ya odi ama nse me fan asimbi na me nkyere ne mamu ni fanti ase se be na woti avosa no a me pa wo chowi pie pa se pastor wutirimu se wada enam na waniti na hunu din bi efe no AVOSA ma de a embre wutirimu an se adi bi biara ebekwatia Asante man Asante hene bi sikadwa AVOSA jina woni na hunu dia ne se AVOSA ebedi ho dwuma ya ma bi ko ne bre na ewo ho no na nananom sore e de won toma si won sisi edi ako e ma Asante man afi nananom mfa ntoma nsi won asene nkontokwa biu ama nkrofo bi afa ne se Asante na ye mere Asante na tete edi betimi aso kasem ene niam mu tie nya bibia fanti Asante no but ye de ka kire Ghana mabunu mi Asante fo nyina ne obibia wo wiase mu se Asante no tete na Asante ne nsai na emom ntete ye ha ne ye de ama ye free ye mofra besi bre yi mu no ena ne ye pese ye disuma ye maame nom ye de animunyam sema wo mo se ntete mo de ma embuso ne bra eduru idie empanimfo manimu a nsuo ataponkyerene na aponkyerene no waje wo na panimfo to kan se upamu hufo a oto ne bema ye eduru no AVOSA ejinamu ma Asante ma ejinamu ma sikadwa ejinamu ma na Asante hene ye wote brawi krawi no okruwe mu maso enu se so obi Ghana han ma ye na dwen se wa fa na foforo efa se wono de kasa twitwie
obeka say tia utumfo obeka say tia sanfo obeka say tia nko ya sesi ana mene mo kasa before say meto aso no maka no last week aka bio say eye raf any black rasta sanko fo mi we say wo mo say wo mo ye mema enough etumi kasa tia Asante hene kasa tia Asante fo a they should step foot e Kumasi Abonten and Asante man asase bi aso no mo hwe di bisi yeni ye be chi wo mo say dia akroma achi akoko patasi ye do mo police for do mo police for akire mu di ntia ya chi wo na Rasta anani ha anani kasa say di wo bibia no wo ye bere mamu a otue dua AVOSA si ontunu na si Kumasi Abonten na ye be kire ne opamo hu fo ato ne bema yemfa wo mumienu de ne ntu nchen no obibia mfa nse ni trim sta me de bi free region we na region we for de me mpa wo mu asem yemfa ho na won pesa region na ye mi fa ne sa Asante region for na asem no yemfa ho to the extent say e bia na wo nipa na won pay asem no nua bi wa Asante region ho a wodi uboni bi na won pay na asem a wonye santini yi problem na mom the moment Asante mine no that Asante mine no enya Asante region it goes beyond the borders which New Jabin Brekum Sampa amu ekeka hu ina no so wo ye wadwin se usuane otane bi wo mo so a woni AVOSA na enya wo ye say asase e da ho na nanom ahwe so bo be ya bedu etinye mu mfudie bi di ema ye omo ya hwe so na beduru this generation na wa ye wadwin se me de me ye funu ni de medi ntimi so mi kotutu say sitre bi galamsey asay nsase no ni fi se mi jin ho me nkan krofo we hu ma me nko say o mo asase no me na maban wo power me na me wo tumi me na me ye this do not dare as AVOSA cho e wo galamsey site a enyo hu asembo ita bia mi repeatika police fo na e be ka kire wo say omo nya wo bone omo fa mra nche wo mo nsem so de fo be ka kire so omo nya wo bone omo fa mra nche wo mo nsem as AVOSA ye be tu e wo galamsey site na u this adwuma we di sense asema amanfo di ye uru atemu a na wo de ho se wo ye kila wo de bansiri bi abo wasene ekura ho ahon bi de nam ho a ebe funum na se wo ye ne nso so e na wo ye wo hene nso so wa gisika sa amanfo metu sa de we na ye ye wo hu hwehwemu ehunu sa ampa na na asemasi wo ta akire bi na galamsey koso okuro we mu a na ebe je wo nsa na se ye kan na uhunu ne se eye tro ne enumdwe bi a koneko commercial registrar Asante Mine Council Niko Kumasi Traditional Council ahemfo ho AVOSA ya saman wo mu ho no mo ye twen se bedi wo mu asem ahemfo ho do a ye wo omu evidence on galamsey ahemfo ho do a ye wo omu niema omu di eye a ama rafo ye bidi ketie yura a papa ne ti wo na woni mu ho hwe eye manimu sem last year August is the same of the course of AVOSA ne de kochi sabro no mu a otumfo na asetutu ababiu etu ahemfo be mi ense frɛ konya so because of omo ye galamsey okay AVOSA no ye wo ho no mo for Asante ni bibiara e fa galamsey se atenie sem bibibia be ko so ti Asante man bibibia ye be ye no Asante man mu a emwa esi amene mo asai ye kurom ni ye tu gold esuasi ye the gold no e be ko henefa ye ko si good ball the akosi obi which is also part of your concern into we can nyamrante na mhu wo mo wa yi na se no enko ani AVOSA ni dwumadi o abi everywhere any bibiara any Asante man enti na ya ni eje number atobon bibibia be koso o ba bibiara no my Asante and we will deal with it. Fantastic. Okay, Tiabusia, yeah, AVOSA for penny no emu ba ko na ono kasa in fact strategically the opeso wa kire say enye say bambo nko a wo bia menhia program kwa nemum enema egu Asante anu ase manipa no bi e kansemfo kire menhia kire me no ni nyina ka ho bi omo aye bi omo guso ye na mami misa we se ne ekame akoye se otanhunu ni ade asore kese nti nipa ne bitimi tratra baabi monti bi na wo mototo ayampe ade ba eba ne se na menhia be program a enipa a wo mo AVOSA mu identification said ye obi mefrem
na se wo mo ko ba bi kura ko hante obi a ye be hu se eye nipa we ne ko ho no mo won hye bi a Ghana fo no na Asante fo no be trust system ne se in fact bibia ye solid na we ni ya ye de atoto akwama ye nim ye nkrofo a ye de mo ye adwuma bo Asante man. All right, but that's the mam sa konya we so uko te se dwumadie bi ko so o se me Asanteni na mai bu obi pipe mi pra obi mi ku obi a mesrew ekoba ne sa mesrew ye wo hwehwe mu yie se ye ka AVOSA ya fate ye de kwa abontini ye operation no a full desert uniform which is brown. Now no ye se body ya more brown. Ye se body ya more brown you ya. Ye se boot brown. Ye se boot brown. Ye will kneecaps brown. Ye will tie band brown. Yen channel e be ye normal hat brown. E be see helmet brown. Because now security services in the from the desert. So the same color from head to toe. Ubehunu AVOSA dini say ebonanim kese nipa koro no so no e wo se ubusa no na oyi ni card e de kire because AVOSA fo no omu bibiara won ID card de hye no ho odi djuma ntina nko e mabobo su wa hayi obi so kofa akire no akopem pamantare akototo no abi no de ahye e ja kogina baabi a bisa no ne card ya e hye ne ho a e kire se e AVOSA card e na wo yusu na sa card no wa ubehunu Asante yen authoritative symbol which is denchemche no denchemche ni faint ewom u denchemche no a ubehunu the Asante flag no so edasoro na ne ahone ne color no yellow green and black green ni more na o hwe yen contact to the office ewo ho BBC na unya sa number no a ofra ebaba BBC yen so ewo yo it would the only card nation ho no enya AVOSA ni na the atare AVOSA ni mbomu no enka AVOSA ho ye dwumadie bi ye bia so so a ye the uniform ne kokodi sa adwuma ne manipa ho sa AVOSA na edi sa adwuma na apart from that no obi nkoye bi kasa ade omoye ye Asante memu nti AVOSA fo nipa mo choye nhyɛ mo pia yen hwɛ question amanfo ota bisa me say AVOSA ne Asante Defense Force ya na wo ka ho asɛm no ohini bi na hye mo achi kurowura Asante hini na abɔ mo pa na obi na finance mo menhia na ɛbɔ mo ka Asante man bi politician bi na hye mo achi bibi sa ho menhia na abɔ mo pa sɛ mo mebɔ menhia ban ana nanka yes kai no first no omo ta bi atem de kasenka Asante fo na anko school aye nimu ade nka wo akọ school omo nimu ade nka mo ti din no the Asante Volunteer Security Association eye mabunu Asante mabunu aka won ho abọ mahunu se ne ene ko no echia yentu ye hu si wo ahofamam opepam ye moya Asante ban eba niema mu ba bibie mu a na se tutu ye wotene kokoso im AVOSA ho se maache mo na mo bebo me ho ban mo mfa ana mo mfa yen na osom ye boboro so nti yen ye hwese or far left far right ahobambo ye miem despite the police ni military ye bia ma no nti nye na se tutu politician bi na obi na ebo ye chidom eba ye uniform ya uhwe niema wo mu use ni bibiere fa AVOSA ho a ye ne a ene Asante fo bi no mu a wo mu ani gidu a ye di ho a wo mu so support kakra ne di adwuma enye wo bi fantastic eno so ye nuanom ate ho na senti obi ti ba bi na wo kutwa ne toro se na menhia ate guard bi na wayina no bacho tie ne di work na wayina no se menhia ma obi apa ye ya ne abo ye ho pa afi ye hwe enam se obi a nhye mo achi na ye Asante fo yi se no aba ne sei wo mo na mrantia mo wurukutu wo mo a ba Asante mo be ka ho na be boa no edi ye bi be foka bi be num suo ye kwa ha ye hia atade hia mpaboa wi ehu be ebe de ne nya sa moa no etimi aye because ye nya adwuma bia na nya obi a na eboa ye kwa be ne be faso ye betimi nya entade ne logistics ne mpaboa ne ma de aboa ama ekuo yi etimi aboa Asante ho ban medase pa ye medi kaka ye no AVOSA no kokon na nimu nyina no ye nuanom Asante fo yi emu bia
ɛwɔ Ghana ha ne emu bi ɛwɔ akwantuo wɔn na aka wɔn abom a ebere ne bi nyinaa no ɛba sa AVOSA yɛn uniform sɛm mu nyinaa bom a logistics nneɛma yɛde bɛyɛ yɛn ho mmeranteɛ no nsu ɛkɔ baabi a nsuo a wɔn bɛnum nyinaa no ɛyɛ nuanom ɛboa yɛn mma biribi biara etimi kɔ so yɛ apart from wɔn no deɛ mɛka ama nipa nyinaa sɛ enye obi bi ɛna ɛhyɛ baabi sɛ ɔdi sɛ adwuma ɛte saa na emom yɛn nuanom a atu kwan ne yɛn nuanom a ɛwɔ ɔman yi mu ɛna aboa mu a dwumadi ɛte sɛ yɛtumi edi nti bibi bɛkɔ so a ɛyɛ nuanom yɛ ahobambo anaasɛ wɔn amɔden mɔ ɛna ɛde push yɛn to this level. That's right. Okay, nti na sɛ abusua deɛ aba yi nanom meba ha bɛto mu anim ɛnɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ebi ɛnɛ woyɛ foforɔ na wotie mi a na sɛ deɛ ɛkɔ yi deɛ yɛn nyinaa na yɛsɛ yɛboa yɛn ho wɔda ho a mmoa bi wɔ hɔ pɛ sɛ wo nuanom ɛtie wɔ wiase afa no nyina nipa ɛtie dɔɔso biribi wɔ wobɛka sɛ bi mfa sɛ mmoa bi wɔ no pɛ sɛ ɔmboa AVOSA Asante Defence Force na yɛ no moto na sɛ number bi wɔ hɔ na biribi wɔ hɔ a wobɛtumi de ato so de ama yɛ nuanom ɛtie na ɔmo so ahwɛ aboa yɛ. Okay, abusuafo sɛ de titie no ɔkyena sɛm nti no number no ga ɛyɛ call ɛsan yɛ WhatsApp ɛna that number asa yɛ mobile money number. So ebi ga no bɛyɛ abɛtumi akɔnfirm every year or by call. Na number ni din na da so no yɛ AVOSA ADF ubɔ AVOSA no what in term ADF and the number no yɛ 056 81 33 13 Pacho sisu bi mai 0556 81 33 13 ne idea ho ne AVOSA ne AVOSA obo space no atro ADF nti o check your number na decide din ne beba nti no work say person wo frɛ for confirmation say AVOSA phone mo AVOSA me wasem bi wa ha ɛna person wo support wo no ne hia pa support no hia sɛ de be ya wo nante se be ye bɔkɔ na obi amfa akire kura ama hura mu ama ye bibi ba sɛ obi a ne wa wo control AVOSA opani oda no na me ne kasa nti ofiri nanum na ɛpɛ yi menua wada ma bibi wa abasa de wo pɛ sɛ kasa yeah, well, we so a bank account number. Okay. Bisu person. Yeah. And so you say. 904 001 369 153 8. Edin was Asante Security Volunteer Association LBJ and only dia edas Stanbic Bank. Yeah, Asante Security Volunteer Association LBJ. Sisubi LBG. Stanbic Bank, yes. Stanbic Bank. That is the manga for you. That is Stanbic Bank. Okay, nti abusia to say omo amuntimi nye momo number no so support asa ye nua dodo ne asantefo ne ye kan we de we ya kan ni na opese we bia account number Stanbic Bank 904 001 36 915 381 904 381 in Kaho. 338. Okay, yeah, 38. Mami Suswio. Stanbic Bank account number ne 904 001 36 915 38. So person ntimi nye momo no so a obetimi use this Stanbic Bank account why edini ya AVOSA menua asem etwa to na ye fancy na ye nua no asantefo ni so tie dodo no ano asem etwa to ne se was every be etwa mu ko na no ye bi na enei mi ni umi enu ye di tu ye ho kasa na ya asanto no ye di kopim na na ne ye hwenbo akodi na na ne ye the kasa de ya kesesem ya nhwe yi a ebre bi ba the next generation omo be kasa ye nanan mo e ba ye 21st century no mu from 2025 so no sa ye nanan mo ye se na omo de omo mmere na e ye kasa ke
kasa say na nanom no TikTok ni Facebook na no mo nenam no mo ntumi fa that time on us yes ye na na yeti so enso enehwe therefore mama yentiri mama me kasa sem we nto. That's right. Yen protect de nananom bon ho ban de ma ye na ye didi ho no de nananom bon ho ban na ye de ya system timi kasa ye ma ne nyam that ne ntiri ma beba no abo ye dimpa right na poku ware na se tutu ombedi ade no rapoma ye ka ye nananom mo a ye na bi no madwere ye mo se ye nananom poku rapoma nto no so twia the one na akọ na wa support Asante there bi na poku ware bedi ade no 20 years na se tutu bedi ade 20 years kire wo se no mo ye mabunu e no mutumi di wo ho nyina ebo afode ma Asante ni wusi tie bi biara ba bia wo bi bia fa ho hwem na se ye na ya pete mu na yesi ye se adwuma we ya o da bia wo no distance enye barrier be sere you all supposed to support us, you push us and we will deliver right ye no beginning na ye mpese be ba bontene just to ask anything kamo be huni ye adwuma no but mo amoni tua konkwan nante and po ano so sa ugum ti be here obia bia moa just to raise the Asante flag higher and the edi enimu aye ba ni dwuma de bia ye di ba no mu nyina minima Asante nya obehunu sa ye no okumase monten so onsere ananenji. That's right. It's just the beginning, but the greater ones no and never there will be bias. Okay, AVOSA for penny, AVOSA idasi, yebesa kasabi, that was a pa. Okay, all right. Abusia, it is said yet, and AVOSA for near to Omukano, Santini Biano, Bambo, Ehunia, et say we are say, Babia is security, or Babia will be a winning security piano, or be a bit middle second anka, na the ebano. Say Yania and Yatin and net, na ya Yansianoa, ever having, and a Yanima be pretty bit with the other two guys. And you might be why yet me fan to ga. Nemum, Ninano, ye bay wajuma. And Tianuanum Ranti, Acom Wabum, Mommy and support woman, number no, Mammy Subiu, a Momo number. Tiabestro said, Opeso from Cranam information 0556 81 3313 0556 81 3313. When the Chile Asante, you unity. Ya yankan will be any yankan, so be a boy, ye boy. And until I yent to say Opimu. Ye bibini here ye anka se yenuanom wa kakre bedi kura na ye amom so ho nti obi aketo bi enso wo sra sa wontimi kura fra wo fi ba bi obi anya kakra ma wo mu wa onu mi sa hwe eso ye timi ya identification ma wo mu se be ya obi nko ya de bi na kina ye hunu ba bi a asem ni free ba ti mesra mu a keto bi enso why keto bi enso ye da na se na we ye ena ayi be men wo so no ye sirimini na wo asam ka kire John Mahama Pacho yentie no na yento aso on video na etwagu no yes kuro na wohwe no enye kuro bia se bole bamboy eho na eye sitting president John Dramani Mahama ha na ofire yes so ka kuro ntimi mfam so ada se na nipa nsu to ahoye pacha ntimi busaw da ben na wotwa wani akohwe wachi da ben na ukọ akogu okurum akwan da ben na wokọ akusisi ukurum enche next video ameyi chebi na na do krum ade akiraw na na do krum asie nyina wifi wo ho betima atena asie na o use wifi kono ko na na do krum inti Mahama mi busa wo se wo na wo ye president tese wo se maminga obi be pere bi ko ne krum wo ye president waba no wo boa ba bi abomodin se obi pere bi so akọ krum because wo ka eye ho timi busa wakwan asai wo town roads ni nyina nye wo street ni nyina nye ehwo nye fe sebi nti da ben na wo so kwakọ sisi wo krum ena madika aka kire mo se ansha Mahama efiri so a se ebenya northern president no ebe ye dene okay me no ya adwen se de ba bia du ne de Mahama kwa mo system na nko different region se ba bia du ne de ese yetimi ko different region ayi Samuel Chumperima Yogi Toki medase Yogi also be nyuma maye obey nyum so ma AVOSA ohun medase Yogi Toki we one of the living legends e Ghana hip life music by Yogi Michapa Samuel Chumperima yemie phone line no na yentie wo so wadwe obetumi afrɛ me ohun 0242073114 between +233 so aka ho wo be pick dia ba mensro 0242073114 na yentie wo so wadwe hide the reason so yeta asem yenta nipa
na when ye din komo bebre de wo pese wo de ba no na wa me hunu I the reason so mami nti osisi a he na nso se wo kwate no ntina host na doye de ne ho abebo no hye na wo yire no ankofa gift adoye adamfo nti so ombedi no papa ombedi hwe no amfa ne ho ammo gift ti so ombedi no papa kwate ketu afo yire no Jesus awrade